Gradski odbor Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić danas je u svojim prostorijama u Čočku obeležio i proslavio svoju krsnu slavu Svetog Jovana, Preteču i Krstitelja. I danas prisustujemo obeležavanju naše krsne slave, Sveti Jovan, Preteča i Krstitelj. Slavu inače obeležavamo iz godine u godinu, od dana od kada je osnovana naša stranka. Ponosni smo na činjenicu da i u proteklim godinama, kada su bili neki turbulentni periodi za nas, smo uspeli da održimo tu instituciju naše stranke, da održimo isto članstvo i evo danas u prisustvu naših članova, ali i naših prijatelja iz drugih političkih partija i također naših prijatelja koji nisu pripadnici nekih političkih partija, obeležavamo ovaj dan. Izuzetno je zanimljiv podatak da gotovo ljudi koji su od početka bili tu u našem odboru su i dan danas naši članovi i omasovljujemo se svakodnevno u smislu da nam dolaze novi članovi, da nas kontaktiraju novi ljudi u savremenom dobu kada su aktivne društvene mreže. Mi smo tu prilično aktivni i recimo da iz dana u dan dobijamo nove članove. Tako da smo, da kažem, u nekom periodu koji dolazi ćemo se fokusirati na to da angažujemo nove članove, da u okviru novo formiranih mesnih zajednica i njihovih predstavnika doprinesemo našoj lokalnoj zajednici što je moguće više. Iže propovjed Trojica jedinosušnaja, Isa je liku i djeva im je vočevije. Uz prisustvo simpatizera i članova stranke, predstavnika gradske uprave i drugih političkih partija obavljeno je rezanje slavskog kolača. Jegože veličajuše djevu blažajem, Hristos posredi nas, jest i budec. Hristos posredi nas, jest i budec. Poštovana gospodo, gospodine predsjedniče, dragi gosti, neka bude sretna slava ovome Pokretu snaga Srbije Bogoljub Karić. Sečenjem kolača izgovorili smo reči Hristos posredi nas, a to znači pravda, mir, ljubav, tolerancija, uvažavanje, milost bez zlobe, pakosti i mržnje da bude među ljudima i među nama. Ne osuđujemo one koji bitanđe i prave nesreću i u Skupštini i van nje. Ne osuđujemo ih, ali nastojimo da u tolerantnom razgovoru ubedi da promene svoju savjest, da promene svoju orijentaciju, da bi nam svima bilo bolje. Draga gospodo, gospodine predsjedniče, potpredsjedniče i svi gosti, neka vam Bog svima nama podari sreću i zdravlje. Na prvom mjestu da u miru, slozi i bratskoj ljubavi provodimo dane i u porodici i van nje i na poslu. Amen. Bože daj.